أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nam musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV haray hiɗen seedo ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewal sina Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seeditoɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelimo nelirimo e ndeɗo tagore nelirimo diina yurmede diina gonga ko sikki wo ala e muɗum haray hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone bakkatu wonkiji meɗen ko sabu noon e sewti e nokkel go en waɗa bakkatu tawa ko say o gayni wadde bakkatu wo o nisita ko waɗano bakkatu harala ni lawade andi ko ɗum ɓe inni inna nafsa la ammaratum bis-su'i ko hunde jarnde mawlade muram on taragol Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu ɗum bone wonki munkin Allah subhanahu wa ta'ala dandan bone fittandu wonki an wonano wirto noon Allah subhanahu wa ta'ala dandan fitina ngurdan ay parce que goɗɗo hino wuura ka hoore leydi ɗo tawa himo ñamude himo yarde mo walade ka o faala kono darata ngurdan makko ɗan ko e fitina woni ay koni woni on fitina ko si tawani kon ko wona e ñamede yare waale kon fof tawi woni wona e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yalle ɗum na e hoore siratal mustaqima woni ko tegi ko ɗum woni haray woni fitina ko ɗum nelaɗo no hewno ko dorotno Allah subhanahu wa ta'ala dandu men fitina ngurdan ay ko ɗum waɗi kadi hiɗe mawlo bone ɗiɗo wonkiji meɗen wona Allah subhanahu wa ta'ala nir noon inna nafsa la ammaratum bis-su'i wonki kin kañum ko ki cudanta joom muɗum koko welataki kon tun ay ko lorata ko en tun Allah subhanahu wa ta'ala inni heewi ka yiɗo ton hunde tawa hara nden hunde nde yiɗuɗa ɗon ko bone wonandema ay heewi kadi ko añata hunde tawa nden hunde nde añuɗa ɗon moƴƴere ma nden ko ɗon woni ay ɗum ɗon fof ko mbele wonkiji ɗin koko wonki kin cuɗanta on tigi kon watti e ko seytane e cuɗanta on tigi kon ɓayɗen andi ɓeyni seytane no dogira e nduɗo ɓandu on tigi no andanɗa hoore ma no ƴiƴanɗa woni e dogirde noon faame dey Allah subhanahu wa ta'ala jonnino seytane pouvoir depuis ka awwal ay ka Allah subhanahu wa ta'ala ka o yaltinnoma ka aljanna ɗon tawi ko sabu baba adama woni ko yaltinirmo o wi Allah mi torikema gasi joni nennanam wata waran ha ñande fof maayi hara ko min sakatito mayde ay o inni Allah subhanahu wa ta'ala inni awa mi newnanima o wi mi sakkoto jiya e maɓe en fof mi iwranayɓe nano mi iwranayɓe ñaamo mi iwranayɓe funnange mi iwranayɓe hirnange Allah subhanahu wa ta'ala inni yaw an ko a huɗaɗo ko a raɗaɗo kala jokkuɗoma kadi mi wattima e makko on say noon Allah subhanahu wa ta'ala o neli nelaɓe ɓen o addi oɗo alqur'ana o cippini defte makko ɗen ila defte aranɗe tawreta injila suhufi ibrahima suhufi musa haare alqur'anul karim o cippini ɗe mofte kala arɗe o nela annabajo e ɗen ɗon mofte o inna ko ni eni rewirton fi yon daɗo seytani heɓa moƴƴere nden ay ko ɗum waɗi so inni mana bal khalaqnakum wa taraknakum hamala ay mi tagi on kono mi akkitirali on ni kadi
ɓawde mi tagi mi addi aduna mi hollani o law mi addi nelaɓe mi addi defte no wawa rewrude daɗon seytane wonan woniri noon inna seytane aduwu lakum fattakhiju aduwa si tawi woni andi goɗɗo ko gañoma a anda no rentoramo est ce que wawa mo rentade ayi joni noon ko oɗo alqur'ana e oɗo sunna ko ɗum ɗo woni gaño seytane neɗɗon ko ɗum ɗo wawata haɓirde seytane ko ɗum ɗo kadi on tigi wawata haɓirde wonki munkin e ko Allah subhanahu wa ta'ala añi kon ay sina ɗum kam wonkikin ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa yarla kon ko ɗum ɗon tun ko bele bele de aduna tun ko ɗum tun kiccuɗante ay ɓay enen ɗo fop buy sa landike ɗo hande a darne ɗo buy landike ɗo ko honnum woni ko faala koyno mamin hande ko galle mi faala walla ko mbuuɗi walla ko toje ko way ɗum ɗo way ɗum ɗo way ɗum ɗo ay ça fait wonki kin ko inna nafsa lamartu wonki kin koko mana ko mbele mbereji aduna ton kiccuɗanta on tigi Allah subhanahu wa ta'ala ni oɗo aduna noon ko huuɓayɗo ko lannowo ay aduna ɗo ko ya aygoy wona sahabaɓe kamɓe ko ɓe ɗaɓɓayno aduna ɗo ko ha ɓe anda ɓe heeɓi ko ɓe ñaama ɓe heeɓi ko ɓe ñaama ɓe daro ɓe wawa rewde Allah ɓe sokola moɓugol million ji galleji sokola laaɓe ko ɓe maniro ko ha ɓe golla ha ɓe wawa heɓude ko ɓe wuura ɓe darano ka ɗo diina kamɓe ko ɗum no woni ko intérêt ɓe ayi ko ɗum waɗi ɓeɗo bismillah rahmani rahim Allah subhanahu wa ta'ala o wi o in ilam andu an o banu adama ilam andu dey rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yurmama ma ayi parce que o taggima ha o gayni o addima aduna ɗo o accitiralima ni tum par ce que fiyonu no himo andi a waɗay contrande ay bon joni si a jangiɗo joni ha gayne hende ko diplôme ma si a ambosama kala ko ambassadeur andi haray kala haray mana kala société mo ambassadeur atawa himo mari président mo mari directeur atawa luwaji hino tega ka ɓenne ko ɗum ɗo woni loi on fami bon sa ambosama ɗon 10 ans 15 ans efi ñande a rewo a randay contrandi ko golluɗa kon ɓe ndara a respecti règle ji ko wiyaɗa kon bon parce que sin mari o tumini ko fi hunde kaari mi janggani ɓe nawa hino ɗo emi gollu mi kontina ɗon mi golla contrôle o wara fusi contrandi ala hay fusi est ce que haqqille hoore muɗum hino jaɓi ɗum ayi ko an bannum adama e hoore muɗum taw woni a jaɓali ɗum ɗon ɓawde ambosuɗa on haysi ko himo janggani hunde ɗen himo andi fi mayre mais a tawa hiɗa tegi règle ji ɗin hino tega ɗon ayi ko ɗum ɗo so aroyi ko ɗum règle ji ɗon wona e ndaarede est ce que on tigi respecti golle ɗe ma on tigi respectali ayi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala ɓawo taggi neɗɗon ha o gani tawde himo yurmamo ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon fof ko banu adama o ɓuri teddinde ayi ko o yurmeteɗo kadi ay banu adama on ɓawde o taggimo o addi o wi o addi nelaɓe ɓen o tindini ɓe lawgol mana wona nelaɗo makiri noon o wi ala wo e moƴƴere sina mi tindini on no nde heɓorta ala wo e bone sina mi rentini on e on bone ɗon ayi o wi rahimakallahu Allah subhanahu wa ta'ala yirmama o wi annahu andutun noon yajibu hino waɗɗi alayna e dow meɗen ta'alluma arba'a masaila ɓawde arɗa ko aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala taguma adduma ko aduna ɗo hino waɗɗima noon andugol piiji nayyi ayi ɗin ko farilla e hoore maɗa honnun taw après mun premier on ko honnum al ilmu ko janngugol neɗɗon ko ma janga si tawi woni ko ya golluka diina goɗɗum en inna yawa sa kake en innayi ko diina en inna ara ko salligi ara ko salligi ɓuri fanɗude ma hara ko tamamuye ɓuri fanɗude mais ɗum ɗon e hoore muɗum tamamuye e hoore muɗum si tawi woni a jangganale a wawata par ce que buyno ɗo sa inniɓe ɗo yoɓe tamana ma ɗo no tamorte noon wallahi yanggay ayi bon pijiɗi jeenayi sappo ko ma janga wa huwa ngol janngugol ɗo ma'rifatullahi ko ɗum woni andugol Allah ayi ko ɗum woni andugol Allah woni Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon a arifuni qabla an ta'buduni ayi
ande lan taw ko adi a rewdelam ɓayɗa andi pellet si a nangi ɗo laawol yawgol laawol si tawi woni a anda a landoto a landoto kala mo fotoɗa ko laawol hongol yata ɗo nokkel kaari ko ngol laawol ɗa so yahi haɗa on waɗirayni a ama landagol ɗum ha hewtoya ka yahata toon fiyon ɗum passé a anda siɗa anduno a nangana tun yaha a landata ko goto ayi diina kan noon ko maƴugol tun cikko ma acca ɗon kañum ki pawo no andira passé piiji ɗin ka dina ɗo mo kala hino mari pilasi mum mana ko farilla e hoore muɗum andugol diina kan ko fardu ala kulli muslimin wa muslimatin bon joni innugol ɗo joni fi kaari en andani en ɗum ɗon yonani en ala min fi baban hino jangi ɗum ɗon yonani men ɗum ɗon ala ton de mo kala jangay ko farilla e hoore mo kala andugol ka ɗo diina ko ɗum woni al ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin gandal hino farli kala ɓiɗɗo gorko e ɓiɗɗo suddiɗo eyi ko ɗum woni andugol Allah ko sa jangi anda Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu nabiyihi e anda kadi annabijo on nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko waɗi ko nelaɗo andi sa ndari wona ko mana ko nelaɗo fensitere dina kan goldirte ko nelaɗo andini en fana ko nayi juulete alansara ko nayi juulete futuro ko tati geeƴe ko nayi bon ko nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ni tasumu hoore ko nelaɗo andini en ko onno hoorirte ko balɗe jele du'a hoorede ko honno hajjirte ko honno woni farillaji hajju sunnaji hajji ɗum ɗo fof ko nelaɗo andini en ay ko ɗum waɗi so inni fa in tattabi'u fa tahtadu so jokki nelaɗo on tun haray on feewi ay ko ɗum waɗi sa jangi alqur'ana on ko ma janga kadi sariyaji ɗin janga hadise jeɗen si wawa famude sariyaji ɗin ay passé alqur'ana on piijigo o signalay tun ko sa jangi defte cewɗe ɗen ko ton wawata andude sariyaji ɗin ay ko ton andata sari andano nelaɗo golliri noon an kadi gollira noon ay ko ɗum woni wa ma'rifatu nabihi e andugol nelaɗon wa ma'rifatu dinil islam anda dinal islam kon bil adillati wondude e dalil wondugol e dalil ay bon har joni sayni ɗo joni ko a julɗo bon sa wiyama ɗo joni farillaji julde ko jelu haraɗa andi ɗi en tant que julɗo sa innama sunnaji julde ɗin ko jelu haraɗa andi ɗi mais fana yoni ɗo joni allahu akbar allahu akbar sadallah alih sallam rasulullah sallah sallam immuɗa immade ya salligo ara farilla salligita wa anda sunnaji salligi ya anda ay julde nden waka zalika moɗa ara salligoɗa ara juula mana ko jembingol wonuɗa ay ko jembingol wonɗa par ce que sariya dina ma kan taw woni a anda ay ko ɗum waɗi so ini taw ko ma taw janga bala ndeɗa juula a anda e sariyaji julde nden ay janga ko ɗum waɗi sinde nafe ay par ce que sa ari ɗo joni a jonnama ɗo golle tawi a anda fi majje a golliɗe tun a heɓay probléme par ce que haray a anda iɗa andi sa bonni ɗon a heɓay probléme eyi golle ɗe a andana fi mum ɗen peletle sa jonnama ɗe a bonnayɗe sa ari ɗo joni a wi ɗo ko a maçon a meeɗa jangude maçon a meeɗa andude no birkire joƴƴinirte a jana maçon jooma galle soodi sima mum e jaara mum addi jonnima a ari ɗon a taƴi sako siman a mélange ɗon a faami a innama manike tawi hay fus hay birikire a wawata joƴƴinde si jooma galle ari an majje on huwodiray eyi si jooma galle ari an e jooma galle on huwodiray par ce que ko an haalanimo ko maçon tawina a maçon ayi bon o soodi matériel o addi a bonni matériel ji makko ɗin sa ari on huwodiray ayi e goɗɗigo ko faalaɗa mbuuɗi o ko faalaɗa mbuuɗi a faami golle ɗen koɗo yeɓa o koɗo yeɓa ɓay tun ɗandi wona golle ma a sustaɗe gollude par ce que fiyono ɗande sa natani e toon a bonna sa bonni la heɓay probléme dina kankan haɗum honnum haɗi kattoɗa anda ayi ɓen noon Allah subhanahu wa ta'ala inni ko yimɓe jalnoriɓe ayi ko ɗum woni o
hiɓe faala ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala yu khadi un Allah hiɓe faala janfade Allah ay walla Allah yu khadi hun mana o jalkito yeyɓe parce que ko jalkutugol no ay ko jalkutugol diina kanno ay majugol tum patto cikko ara anda hay e muɗum hay fu yakkatali no andira ay tagol ɓura ɗum ay a anda diina kan wondude e dalilu ashaniyatu ɗimmun ɗum o wi al amalu bihi ɓawde anduɗa diina kan noon kadi gollitiraka gollitira ko janguɗa kon ay si a jangi kadi a gollitirali haray woni perdi ay intérêt gandal ngal ko ya gollitir ko janguɗa kon qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna est ce que ɓen anduɓe e ɓen ɓe anda hina fota wawata fotude si a jangi a andi diina kan an eɓe andaɓen modi serte serte kono ko ɓuri tampinde hande wallahi ko janguɓe saliɓe gollitirgol ko jangi kon ay joni noon ɓe andaɗa si ɓe yi ɓeeɗa hino waɗa piiji koye ɓe andele peletti ɓe hino jangi a fuɗɗete waɗa tan ɓe na a ɓura karen ewa karen do kañum kadi hino jangi ay joni noon no tewa e piiji ɗi nelaɗo ɓurno sakkindade fewde ko ɓe fewde ko hajjatul wada hajji mabɓe sakkitor ngun ɓeyni ha sabaɓe landi ko ɗum ɓeyni ɓe janguɓe bomɓe aroyeɓe ɓawan ay hula wowlugol sabu geɓoy aduna hula wowlugol gonga sabu geɓoy aduna ay hino jangi hino andi ko andete kon fop kono susata wowlude an janga ha anda séria l'islamu anda ko ɗum ɗo l'islamu wi bon wonda ɗon yiɓe hiya heɓe jumpa ɗon saria Allah on faami ronka wowlude nande fi hara kamɓe on ma yoɓande ko wonɗa walde ɗo ma ɓara kamɓe on ma ittande dépense ma goɗɗigo e goɗɗigo ma ɓawara ko kamɓe okkuma ɓeygu Allah subhanahu wa ta'ala ini so hetti saria o wallini ala suɓagol nelaɗo dari ko inni al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l'islam hande mi timminani on diina kam ay mi suɓani ko on l'islamu diina o dari o inni ene mi yettini diina kam mi sikka mi suuɗali hay fusi sahabaɓe fusi hettanimo o suuɗali o yettini diina kam hoore ko la e posi an ko onno heɓirɗa courage suuɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala addi ko no satti ay ko ɗum waɗi si nelaɗo kambannoɓe ɗo hajjatul wada oni ɓe janguɓe bomɓe aroye ɓawan anda ko ɗum ɗo woni gonga om ƴetta gonga on salo suuɗa fenginana yimɓe ɓen ko ɗumani kon ko boni kon ay no satti ha ko ma on tigui gollitira ko jangi kon hayso ko hombode so ari o landikema ko anduɗa ɗum ɗo l'islamu hino haɗi simo yurni yeytamo hey ɗum ɗo l'islamu daggina ɗum ɗo fes hayso ko hombode kono ene wakkili ɗon ɗaɓɓugol ko ɓaata waɗirini ɗum ɗo ne waɗirni ne waɗirni ɗa wawi waɗirde ni wayso ko ni ɗa wawi waɗirde ni islamu takkaki ko ɗum takkotoɗa ɗum wolan on tigui ko woni ton kon oyni ashalisatu tataɓun ɗum adda'awatu ilayhi joni noon ko noddugol e diina kam si a jangi a andi ka ɗo diina naya jangu tun jooɗoɗa ñobba juuɗe maɗen ko waɗi ɓe diina kan addino cippade mum ɓen si ɓe jooɗinde ɓe ñebbi juuɗe faami enen ɗo en andatano ko ɗum woni diina l'islam Allah subhanahu wa ta'ala maki nemaji ɗin ɓe ɓuri mawde fof ko nema l'islam ay ɓen si ɓe jooɗino ɓe joɓɓiniri juuɗe en andatano ko ɗum woni l'islam ay ndar nde yawno ha satti ɓe ndaari ɓe tawi si ɓe immaki kaɗo diina ka mulay ko on say jihadi ndin farla kaafa ƴetta ɓayta rama tawama hande kadi fi Allah on ala ganude ka masala haronki nelaɗo ɓay ɓene laama koye gundoɓe wonno e noddude ɓen taw ay ɓe darani ɗo goto ɓe noddamo to ɓe gundodira e makko to ɓe waɗa toon négocié ɓe gundude ton e makko ha si o jaaɓi ɓe so jaɓali ɓe accama ɗon ay ko noon ɓe gundodira e makko ha ay bon ha joga e saaha baɓe marɓe doole naati e diina kan ay on say ɓen sa baɓe ɗo naati e diina kan tawi ko jooma doole ɓe ɓeyni nelaɗo manɗo ɓenni he
ɓeyni hannde kadi ɓeyni feññi ɓeyni hannde kadi ala suuɗagol belay nelaɗo ɓeyni nelaɗo ɓe nelaɗo ɓeyni ene ko e goonga wonɗen kawna e goonga wonɗen nelaɗo maki wallahi koye goonga wonuɗen ɓeyni wala suuɗagol hannde kadi ay feññine ay on say ɓe yalti hannde kadi tawi hannde kadi ko filla garan yeeto noddaneɓe e dina kan yettoɓe ko ɗum ɗo hana waɗede akkete rewgol sanamu e piijigo e piijigo ay on say hannde kadi jiya hadi ndin farla okkodira tawi hannde kadi ko forcé ay ya woɓɓe heddi e muɗum nelaɗo mouhammadou sallllahu alah wa sallam ko makka woni ko jibina o raɗama ɗon o yaltinama ka leydi ka gorol makko kaw jibina ɗon sahaba e makko ɓe andanɗa hoore maɗa joginoɓe jawle ay résidence ji joginoɓe jawle kanŋe e jaman ɓe acci ɗum ɗon fof sabu e sabu ka ɗo diina ay ɗum ɗo holli kala ko goɗɗo nemina so tawini o famali oɗo l'islam haray marsali ay ɓeɗo ɓe akkino jawle maɓɓe ɓe acci galleji maɓɓe on non sabu ka ɗo diina ko ɗum waɗi so inni ma on tigui nodda faade e diina kan ay nelaɗo maki ko ɓuri moƴƴude mofte an ɗen fof ko anduɗo ha gayni andini ay ko anduɗo ha gayni andini ko on ɗon ɓuri moƴƴude mofte ɗen fof par ce que an hiɗa yettinde nelaɗo maki ko rampilasa ko woni ko roni annabaɓen ka leydi ɗo ko janggoɓe ɓen karmako ɓen ko ɓen ɗon roni annabaɓen par ce que hiɓe yettinde ha joni ko annabaɓen cinoɗo kon hiɓe yettinde ay bon nelaɗo maki noon ballighu minni walaw bi aya yettina nelan hayso ko aya goto ay o wi arrabiatu na yaɓun ɗum assabru alal aza fihi joni noon ko ya muñño lorraji ko woni noddugol e diina kan yennede sabite wowle piji 9 an wota considére ɗum fes en tant que ko diina kan wonɗa e noddande ta haaji ma wonoy ɗum ay si a yennama si goɗɗo yennima tawi ko fi diina o yennuma accu ɗon ay an wota yettonde ko wata o waɗu on tigui faale déjà ɓen sa tewtike ɓe tardinte ay ɓen sa tewtike ɓe tardinte sabuna hoyre ko yeton ko ittay limanu ɓe ane ɓena ittay limanu e goɗɗo famede non o fameɗon non nden faami wona yennaɗo on ngoy itte limanu iwata e muɗum ko kanko yennuɗo on Allah subhanahu wa ta'ala ittay limanu e makko ay anane goɗɗo no yeneda mi wata muññade par ce que hoyre ɗum ittay limanu e goɗɗo wona an yennaɗo on ittete limanu e muɗum ko kanko yennuɗo on ko kanko limanu ittete e muɗum sabu no hoyre nde o yenni nden ko e makko nde hotitata ay hoyre ko kuddi hoyre ndaɗa ɗum neɗɗo si woni o tindirama yennowo neɗɗo si tindirama yennowo remarque mo tun nani remarque mo tun ndaron alhaaliji makko ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala itta limanu e makko fes wona yennaɗo on Allah subhanahu wa ta'ala ittata limanu e muɗum ay bon si tawi noon ko fi diina o yennuma Allah subhanahu wa ta'ala ni on bo hunduko ma kon fanka ay wona an yottantorema Allah subhanahu wa ta'ala yottantoma ay woni wad dalil seede muɗum noon qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ibada auzu billahi min ash-shaytanir rajim woni wal ashiri mi wondiri julde alansara walla mi wondiri mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko ɓuri tabude kon mi wondiri mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wal ashir ko waɗi mofte nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam enen kaka alansara aduna on woni ko tagaɗen ayi enen kaka alansara aduna on woni ko tagaɗen ko heddani mofte nelaɗo muhammadu ko heddani en e nder aduna on ko elandama si alansara heewi hakkude e ko futuro heewata kon par ce que ko ene woni akhiru zaman ko ene woni mofte sakkitaɗe taggede ɗe ayi ko ɗum waɗi ɓen ko mofte nelaɗo woni ko wondiraɗo wal asiri ko ɗum waɗi ɓe inni wo aduna ko yiyata ko aduna juuta wallahi aduna haysi a wuuri ɗo duuɓi temedere
wallahi a tawa aduna juuta ayi ko ɗum waɗi enne mofte nelaɗo kaka alan sara woni ka tagaɗen ko heddani en ko hakkunde ko alan sara e futuro hewata kon ndaare tungoy ayge moftaji arani ɗin ɓawɗo yana no wura duuɓi capanɗe jeɗɗi duuɓi capanɗe jarata duuɓi temedere duuɓi temedere e sappo hande ɗa yiwde ɗum hande sa heeɓi duuɓi capanɗe jeego wallahi hara a heeɓi buy eyi ayi noon ɗo joni ko o ha ɗo 20 ans 30 ans ha 40 ans ha hande ina watti hoore mum paykum no dari ɗon ena ƴiƴan keccan diway 20 ans 30 ans da sukkude ko a paykum hande kadi 40 ans a sikkude ko a paykum hande kadi wallahi no woduno ko waɗa hara wona ennugol ƴiƴan keccan diway eyi te sa heeɗo comportement goɓɓe goo ça fait ɓe miijaki nawyugol ayi ɓe miijaki nawyugol na yoɓe nawyu ayi ɗum noon hino ka wora ɓen hino ka suddiɓe ɓen a yakkinalon hakken sa yiɗo wona yoga e bandira e men goo kadi si a yii comportement no ɓe comportita noon ça fait ko miijaki nawyugol naɓira ton hoore mum fees andile nga rewruɗa o ɗo nga rewruɗa ɗo a wawata ɗo ɗuytude duuɓi maɗi ay a wawata ɗuytude duuɓi maɗi nga rewruɗa o kakata seɗa fara a wuggoto ɗo projet ɗi 9 ma a waɗa ɗo honnude ɗi 9 wallahi a nawyay nga rewruɗa o a nawyay eyi duuɓi maɗin kadi a wawata ɗi ɗuytude eyi ɗi Allah subhanahu wa taala happamma ɗin a wawata ɗi ɗuytude eyi atamo wo sikka 30 ans 40 ans ko paykun na paykun de yontigi wattan yella sabu nelaɗo maaki mofte nelaɗo ɗen kala heɓuɗo capanɗe jeego ko wuuri yesto hande kadi wo haray ko bonisi o yimi woniri mofte nelaɗo innal insana no oɗo neɗɗanke la fi khusrin woni e nder perdi neɗɗanke fof woni e nder perdi allahu akbar joni noon o wi honno o inni illallazina si wona ɓen amanu gonɗinɓe ayi ko on to gonɗinal noon heɓoto ndara ɗo Allah subhanahu wa taala wi neɗɗanke fof woni e nder perdi o inni illallazina amanu si wona ɓen gonɗinɓe gonɗinal ko on to heɓoto gonɗinal kaka alqur'anul karim wawata heɓade e ka sunna nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ɗoftagol Allah ɗofto nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wondida e tagore nden ka nder leydi ɗo no moƴƴiri sabu ko honɗum Allah subhanahu wa taala mantiri nelaɗo est ce que o mantiri nelaɗo wigol e muhammadu qur'ana koye ma cippina ma muhammadu koye ngol gorol ɗo iwi ko inni wa innaka la ala khuluqin azimi Allah subhanahu wa taala dari o ndaari muhammadu ha o ndaari mo ha o ndaari mo ha o teñƴi no wi o yi muhammadu oni wallahi ɗa mari jikku moƴƴo heɓugol kadi jikku moƴƴo ɗum ɗon hino tawa ko jonata goɗɗo imanu ɓay wallahi no wodira woɓɓe goo janguɓe ha jangi esa faami bonere ma e ɓernde nden a faami jaɓata wawde ɓe heɓana ɓe gollira diina kan ayi par ce que ɓe waɗa wo ɓe ittay ɓe wawata muññade kamɓe fi ɓe jangi ɓe andi sariya on ko wi kon faami kono ɓernde bonde nden jaɓata ɓe jaɓata ɓe wawa gollirde diina kan ayi wonano cheytane wiiri noon o sakkotoma fi wota waɗu moƴƴere nden ayi si a forsi a waɗi moƴƴere nden kadi o jokkama kadi ha bonna ayi ça fait famede juulugol satta horugol satta waɗugol zakka satta hajjeygol satta fami ko wawugol noon gardugol diina kan ha ka hewta yeeso Allah subhanahu wa taala hara a bonnalika kadi ko ɗum ɗon ɓuri sattude par ce que nelaɗo ko ɗum maki ɓenni ko hombo ɓuri perdude ñande janggo ko arnoɗo tawi hino hoori ari tawi hino juuli ari tawi hino itti zakka hino hasdi hino waɗi sadaka ara tawa hiɗa yennuno goɗɗo
hakke makko on ƴette ka dewal ma ɗon o jonnite ara tawa hiɗa piino goɗɗo hakke makko ƴette ka ɗon jonnite ara tawa hiɗa détournono jawdi goɗɗo hakke makko ƴette ɗon ko wannuɗa dewal ɗon o jonnite bon e goɗɗi hara hiɗa piino goɗɗo yaltinimo ƴiƴam hakke makko jon itte ɗon itte e goɗɗi go e goɗɗi go e goɗɗi go bon ndaare ɗon tawe an dewal ma ngal fof a yoɓitiri hakkeji yimɓe ko honnon defuma ɗum ko angal wawgol muññagol ma ko adna ɗo waɗe muñño ko ɗum ɗon defuma ɗum ɗon a innaka awa ɗi fof wiya a muñño par ce que no woodi woɓɓe goo kadi ko ley nangaɗoɓe wala muññanade si a muññiki haɓe sikkay on tigi hulu hara wona non wallahi a yeyi ɗo julɓe go ɓe waɗe piiji 9 e muñño ɗon ɓe morko ɓe faka yimɓe ɓen sikka ɓe hulu wona kulolde ko Allah subhanahu wa taala woni ko yamiri noon julɗo on hino woodi noon ka goɗɗo yahata par ce que no woodi noon ko ha kadi ka goɗɗo muññoto par ce que ɓeni na ya muñño ha muñcita faami kono mo waɗima sariya on hino ɗo hay si tawi woni sariji meɗen wona seral l'islam wona e ñawirede ma goɗɗi go e goɗɗi go faami kono haray sariya on hino ɗo lawol hino woodi no rewra faami an e makko regilon hara a piyalimo an kadi a yennalimo a wonal saabu jawdi makko perdi wonan Allah subhanahu wa ta'ala non wala tudlu ilal hukkam ay li taakulu fariqan min amwalin nas mana wota on naɓidir laamu fi yo yoga ñaamu jawle yoga mana ademma waɗama ɗo ɗum fami ko goɗɗo waɗama ko ɗum ko pilenti maƴƴintamo ka galle makko Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗum kadi wota on waɗu ɗum ay ɗum moƴƴa ay goɗɗo waɗama goɗɗum ɗo ɗum ko pilenti maƴƴintamo ka galle makko ay entre julɗo e julɗo ɗum fof moƴƴa no so waɗima noddumo hino woodi ka rewra moko baaɓe hino woodi kilifaɓe diina hino woodi modi yetane lankari o waɗi lan ɗum ɗo welala yetane lankari oɗon sa hollimo noon ko fiyala tawi o marsale on sahi ɗon wawi yawde to ay kono mo waɗima muññanamo goo muññanamo ɗiɗi muññanamo tati ka muññaniɗa goɗɗo goo muññaniɗamo ɗiɗi muññaniɗamo tati wo faami hande kay dara yeston andi ko tembete o woni hande kadi no woodi noon an kadi ka rewra faami hara a gañalimo jawde a barminalimo a yennalimo waɗa goɗɗum goo bon no woodi ka rewra ay fi honnum fi an ya hew diina ma kan ay fi an o ya hew diina ma kan ay andi woɓɓe gono toon ko perduɓe si a jokkiɓe ɓe perdinte foton ay an noon wota jaɓu ɗum o inni illa allazina sa ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi ay ɓaawo nde gonɗinɗa golla kadi golle moƴƴe ay ko ɗum waɗi nde nelaɗo toon mbindirno sabaɓe fof o inni ene ko hombo ɓuri dolnude ko hombo ɓuri jogade doole ay ɓe linti ɗon ha o ɓeyna ko kaarijo on hino mari jawɗi hino mari konti banquerie ji ha sabakari ko kaarijo on no mari gueɗoɗe ha sabakari ay ko kaarijo on no mari armoji ha sabakari nelaɗo maaki ɓeɗo fof ɓe dolna ɓe maaki ko woni dolnuɗo ko wawuɗo ɓernde mum nden saga seytini ay goɗɗo go waɗe ɗo joni tawa peloto hiɗa wawi ittude hiɗa wawi nangoydemo ɗo soka andinamo way o yawike ma on fotata fi honnum acciranamo fi honnum fi hiɗa wawimo ay harana fiya hulumo de ay acciramo fi hiɗa wawimo peleti hino laaɓanimo hino laaɓanma an kadi peleti o waɗima hiɗa wawi nangoydemo soka seɗa faala inna o yalta ɗon ha o maaya ay kono accira saabu hiɗa wawimo nelaɗo maki ko oɗo mari doole ko oɗo dolni ay kon wawata okkude ɗum ɗo goɗɗo ko muññare ay ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala mantiranaɗo innaka la ala khulqin azimin woni wallahi ɗa jogui jikku moƴƴo ay wata wasaw ɓe yamodira kadi bil haqqi e goonga ay wata awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu bil ismi wal udwani wallodire e hoore kulol Allah
e hoore ɗiggere wota on wallodiri e hoore waɗugol bakkatu e jaggitere ayi ɓay hino woodi woɓɓe goo walla si ɓe anndi ɗo joni an e kaare on ukkodiri ɗo joni faami adana e kawtal mum ɓe anndi on nangodiri ɗo joni soke soke on so waɗi ni woni hakkunde ɗon woodi on ɓe sortade to ha ene kaari kon min siko min hunde kaari on waɗaynoma ta accu ɗum ɗo ay wota waɗirni waɗumo ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo sabanta waɗu ɗum wota wallu goɗɗo ɓeydugol seytane ta ar tawa goɗɗo ne seytini wallamo ɓeydugol seytane kawtale ɓe ɗiɗo nangodiri si a ari siɗa wawi ñippude seytane hakkude maɓɓe ñippu wota are ɓeydugol ɗon seytane ay ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala inni seytane andi seytane yimɓe hino woodi ko ɓen woni seytane yimɓe ɓen an ara tawa aden e musidɗo mum on kawtiriɓe hino nangodiri sortoɗa to ara e porkugol seytane hakkudeji maɓɓe fi honnu so ande wawata moƴƴinde hakkude maɓɓe ñippa seytane hakkude maɓɓe nango lawol ma yaaha ayi wala tawano bil ismel udwani tan wallidore waɗugol bakkatu e jaggitere wallodire e hoore kulol Allah wata wasaw bis sabri yammodiron muñodirgol ayi ndari ɗo qala shafa'i imamu shafa'i o wi rahimahullahu ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme mo o wi law ma anzala llahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surati la kafatuhum o inni so tawno Allah subhanahu wa ta'ala cippinano qur'an an fo sina suratul asiri o wi wallahi ngol ngol yonayno en ngol ɗo tun yonayno ko wagitore ayi parce que andi ɓeni neɗɗo kala hino yaara ka Allah subhanahu wa ta'ala embere imanu makko on mana no yimɓe ɓe ɓurdiri imanu wata ko non ɓe ɓurdi jogorde martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala ay wona Allah subhanahu wa ta'ala ini noon innama akramakum indallahi atqakum ko ɓuri on teddude ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri marde varade ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓurɗo kulol Allah wo ay kulol Allah noon kon to heɓato ka imanu billahi ay ko ɗum waɗi so ini ɗo neɗɗanke fof woni e nder perdi illa allazina amanu si wona ɓen gonɗinɓe ay wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe ay wata wasaw ɓe yamodiri bil haqqi e gonga wata wasaw ɓe yamodiri bis sabri muñal ay oɗum waɗi oɗo karama ko jowi law ma anzala llahu hujjatan ala khalqi illa hadihi surati la kafatuhum awi o wi sino hara ko suratul asiri tun cippinano ngolɗo tun yonino ko waajo yimɓe ɓen ayi kono ɓay tun neɗɗanke ko assaqalayni neɗɗanke ko yoruɗo hoore ay ko tedda ko'e karmo ko ɓen hino waaji ha wallahi tawno hara ko wonana hino nanede goy na fi ala kay nanede probléme on ko gollitirgol ngol ko nanugol jaɓa nanama kono est ce que hino jaɓede ko ɗum woni probléme o ayi joni noon ko ɗum ɓe wi wo ndeɗo tagore si tawi woni tagore nden ɓe jaɓali dinal islam kam ɓe jaɓali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon faami hare ka hoore leydi ɗo dega maɓɓe on haray noy gandanɗa ɗoma si tawani terrain murti hiɗen andi terrain si ngal murti ngal e wi ka hoore raay dega ko ngal watta ɗon kon ɓe inni banu adama si tawi woni o yalti tawi fiyake makko nayi hoore den l'islam o wayi haray ko non woni waɗire dega e hoore leydi ndi ayi wallahi no woodi woɓɓe goo degaji ko woni wadde ka hoore leydi ɗo kon hino hulɓini faami kono ɓay andotako hayyata bon hino woodi ɗo woɓɓe goo déjà tawa hara kamɓe ɓe geri aduna ha ɓe retraiti ay ɓe daari ɓe tawi ɓe retraiti e hande kadi ko moɓidirgol jamaɗo fewdiɗo on jeunesse duwana o darade tambi tawi kaɗo dina faami hande kadi ɓe keryana ɓen ɗon kadi ka bonete mana bona ha gayna wona bonnora kadi ay ça fait e goɗɗi goye e goɗɗi ça fait programme maɓɓe fof ko jiɓugol société on bonna société on carrément ay ko ɗum woni golle maɓɓe ay tifa ay
goɗɗigo safe sifotako ayi safe ko ɗum woni safe terrain on i wino ka hoore raay hande kadi mo wadde ton hiw dega ko noon tagore nden woniri on qala al bukhari rahimahullahu ta'ala imam bukhari o wi wo babul ilmu dambugal gandal qabulal qawli ko adi golle wal amali e qabulal qawli ko adi kongol wal amali e golle ay ray imam bukhari o wi wo ko gandal taw adi kongol ko gandal adi golle ndeda ara janga waajo yo taw hida jangi hida andi ko wonda e wawlude ko sabu nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam o maaki kala wawlulu ko tay min muhammad mi wawla hara yo prépare place makko ko yite jahannama ay si a ari do a wawli tay nelaado wawlaali dum nelaado maaki hara prépare place ma on ko yite jahannama e maaki kala fenudo e hoore am wi mi woli ko mi wowla fa makka adahu jahannama hara femporte makko ko yite jahannama ay ko dum argol tum maja tun cikko wowla hara janga ko problème ay hino way non kade pigiri dene sappo ka julde e goddigo ay sa ndari tugale l'islamu den ko de joy wa sadu la ilaha illallah wa sallam rasulullah wa iqamu salat e julugol ka bon jonnon an tawni julde yana to majjoda do salligo da juula anda hay fusi e julde hay fatiha a sellina ida kera yande hoore ma problème parce que ida doano taw jangude anda sariyaji l'islamu di a fami ko honno non tampini jama on enen hiɗen konsidiri ko pay kuntum ƴettata deftere yaha janga fi si a woni moko ba mo duuɓi capannayi duuɓi capanɗe joyi fi a janga ɓayɗa andi pellet ko neɓuɗa gordanaɗo garoɗa si tawi woni ko yo nafe il faut que janga haɗa ƴetta deftere nden yaha ko andu eɓen ɓe andine yeeri ko heddanima e dow ima ɗin ɗon wo anda ay parce que ko arta ɗon jembina ɗon ɗum ɗon nafatama hay fusi comment anda ko gandal ngal adi wowlugol adi golle ɗen wa dalilu sede muɗum qawluhu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala wi fa'alamu andu annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo e gonga mono nafa rewɗo lorra mo rewali illa llahu ko wona kanko allah subhanahu wa ta'ala ɓaw noon ndi anduɗa ɗum ɗo ala kono rewete hay e goto sewno allah subhanahu wa ta'ala ko honnum hanuɗa wadde priorité on herema ɗum na katagol immo andira no allah subhanahu wa ta'ala rewirte ko ɗum ɗo hanuɗa waɗude mawɓe duuɓi capanɗe joyi ala e falade ɗo ala e falade ɗo sakum mum hoccira sandaga walla kolobani ɗaɓɓoygol mbuuɗi kako jeunesse on tum woni yilade ka sa ɗon e ɗaɓɓugol mbuuɗi yata ɗo mawɗo mo duuɓi capanɗe jeego 7 heures 6 heures hara laaɓi yaasi ɗaɓɓugol mbuuɗi haɗi wakkilora noon kadi anda noon kadi diina ma kan ayi tifa sabu allah subhanahu wa ta'ala ko yagguɗo yurmede goɗɗo hay goto wawɗo gollande alijanna ala essa faami fi hande si a heeɓi duuɓi capanɗe jeego a jooɗiki a ndaari hoorema ni modi mi niisi mi anda hay fuy ilan dema ka immiɗa ɗon e yawɗa anniyiɗa ɗon hande kadi ilandema ɗo hande kadi mi wonay jangowo mi wonay rewowo allah subhanahu wa ta'ala yeeri ko heddanel no way gurdam hum ankum sa immike ɗon esa faami ila ɗon hay tawni ko lewru watti walla lebbiɗiɗa ko laɓɓinana ɗon allah subhanahu wa ta'ala ɓernde ma nden hande kadi fiiɗi duuɓi capanɗe jeego feƴƴinoɗi fof a andano goɗɗum ida rewde allah e hoore majjere elandema ka detetanda laɓɓinangol allah subhanahu wa ta'ala ɗon hande kadi
e kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko feƴƴino ko fof o yaafike inna allah yaghfiru zunuba jami'a ay Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓernde ne woni ko o darata ay ko ɗum wawni banu oyni huyre wotere no banu adama si nden ɗo moƴƴi haray fi on tigi on fof moƴƴi si nden ɗon boni haray fi makko on fof boni ɓeyni hiya alqalb ɗum ko ɓernde nden a gelike a woni duuɓi 60 a andano hay fus bon a jooɗike a ndaari pellet a yiɗa mayirgol ni a ƴetti hoorema hannde kadi ayni a katike no andira Allah subhanahu wa ta'ala haysi ko duuɓi ɗiɗi duuɓi tati sa mayti yeeso ɗum ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala yaafike makko feƴƴi kon par ce que a laɓɓinanimo a holli a hulimo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon o ɗaɓɓi a taqwa ala kulal Allah wa tazawadu fa inna khayra zadu a taqwa yooɓe ko ɓuri moƴƴude joɓare ndin fof noon ko kulol Allah ayi jooɗo duuɓi 50 duuɓi subhanallah aye ɗo joni hannde hay 20 ans 30 ans yeeto minen ani janngugol hara heɓe hownitani janngugol ayi andi ko ɗum oustas Tayibou Ba makata wo ɓeni ko tampini jeunesse on hannde ko sikkugol an si a woni suka ƴettowo deftere jannga a woni ƴettowo juulowo mana a nodetike ka diina safi an haray a wonti komojo a wonti neɗɗo mo anda hay fuyi an safi haray ka kontaɗo ka neɗɗo komojo ko ɗum tampini jeunesse on hannde e allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala inni ko hombo woni komojo ko hombo woni jofojo ha mana ha inni sina omo famali alqur'ana sina on innoɗo falaka ka adduɗa am Muhammadu neɗɗo komojo mo fina anda hiri weeti ko neɗɗo mo anda alqur'ana anda hadise komojo feƴƴitaki o sa andi ɗo pijiɗin 9 e 10 tawi woni a anda alqur'ana a anda hadise wallahi komo yagal ɓura ɗum ay ndaare noon hannde fay e men ɗo a faami hannde fay e men ɗo ha pay kun 10 ans ɗo pay kun 10 ans ɗo 15 ans 20 ans star ɓen États-Unis de Amérique fof sa landike mo ko hombo haalante futu balere ɓen fof sa landike mo ene fewdeɗo ko zorji mo ɓuura yeyede ɓuri serde prix e nder aduna o hara ko pay kun 10 ans fewdeɗo sa landike mo yettama ko kaarijo ayi tifa e nder France fof sa landike o mboni star joom ɓe o yettama ko kaarijo ayi kono sa wi'imo yo janggane ɗon fatiya walla o ƴawoya e koode ɗen ayi hara noon ko pay kun 10 ans ayi fi honnu ça fait kaɗo dina kono Allah subhanahu wa ta'ala noon kitaballahi wara a zuhuri en ƴetti deftere nden en waɗi ko ɓaawo keeci meɗen en dampitirinde ɓaawo en ƴetti aduna on en hikkini yeeso meɗen ayi tifa ɗum noon hino tawa kadi e programme men enen paramɓe ɓen ɓay si Allah no jaam ɓeɗo jooma galle en jooma moyen en si ɓe heeɓi ɗo mbuuɗi ko installugol galleji mum ɗin adda écran ji deppa bon sodana faye ɓen tabulette ji gordon gardar a faami ɓe jooɗo ko ɓe dara ɗon fiyakuji aduna fof kala ko fewndi aduna on ɓe jooɗo ɓe dara adda connexion akkitana faye ɓen andanɗa hoorema akkita ɓe écran ji ɗin accita ɓe tabulette ji ɗin ɓe dara kaɓe faala toute la journée ayi tifa ɓay pay koye ko ɗo faami ɗo télé on ɗo si ɓe jooɗi ko ɗo ɓe ama ayi 24 heures sur 24 ɓe ama ayi ejiɗo normalement paykun noon dara paykun si tawi woni dara hay ka gandal anasara hay ka gandal français ɓe jaɓali yo paykun waɗu yo fewtodir e télévision 24 heures sur 24 par ce que paykun kun si tawi mo janggoyde woni ha gandal français woni ha gandal alqur'ana si tawi woni yo ari goɗɗum himo hollede goɗɗum go kadi ko wona ɗum ɗon e ɗum ɗon wawata tabtude ka hoore makko ko woni janngude kon wawata tabtude ka hoore makko ayi bon kono ayay ɗo ça fait galleji ɗin hannde hiɓe akkitiri ni ça fait jooma galleji ɗin hino ɓay tummoyen hino woodi hiɓe addude écran ji deppa adda connexion timmuɗum waɗa e gorko accita fayi ɓe ndara ko ɓe faala e fiyakuji aduna fof
haaji maɓɓe ala darugol dina par ce que fiyo noon ɓay ɓe anda fi muɗum ayi onni fa alamu sa andi annahu la ilaha illallah a andi ala reeteɗo si wona allah wastaghfir li zambika on sey insinanoɗa noon bakkatuma on ay insinanoɗa bakkatuma on ay oyni fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amali ay ko ɗum o wi o fuɗɗori gandal ko adi golle ko adi konngol e gollugol oyni wastaghfir li zambika astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ɗi julɗo kala hino du'a tinnade ɗi allah subhanahu wa ta'ala ni wota seedu julɗo ɗengal mangal hino hekkiɗira jantagol inde allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon ko yeton kala inange ɗo ala wo e konngol ɓurgol e fanɗude sina malaika ɓe windaygol ayi ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki kala wowlowo yo wowlu ko moƴƴi si tawini a wolata ko moƴƴi haray fanko ayi ha oya sabajo ene nelaɗo o wi goɗɗo hino nangitori kadi konngol ngol o wowli nelaɗo maaki ene yimɓeɓen suƴƴitoroyte geece mum ɗe ñande janggo sina saabu konnguɗi maɓɓe ɗin ay malaika ɓe hino nangoya woɓɓe goo ka hoƴƴuruɗo nanga ɓe asata ken suƴƴitiraɓe geece maɓɓe ɗen suƴƴitaɓe nangaɓe suƴƴitira geece maɓɓe ɗen hara ko honno saabu konnguɗi maɓɓe ɗin wallahi ndaare galleji men ɗin katara bi noon suddiɓe ka weeti ko kaari ɗum ɗo hiɓe hooda ko kaari tun hiɓe yuwa tun yimɓe ko hunde hulɓinire hunde nde andanɗa hoorema ɓurde e hulɓinade sabu nelaɗo maaki ñowugol goɗɗo heno wawi wasite woni haray ko tew makko wonda e hettude ñaama ayi ndewasi ko tew makko woni e hettude ñaama an ala ɗo ko wowle alqur'ana hino ɗo hari ƴetta alqur'ana janga kono enen si allah lano jaɓi ko safe hino joni tun hino wowla yimɓe hino ño'a hino wowla tun ɗum hino hulɓini nelaɗo maki ɓe maki ngal ɗengal ma ko piyori ma si a rentaki e magga sa rentaki tun ngal ñamete ayi ɗengal ma ngal ko piyori wonandema si a rentaki ngal ñamete kon woni tago ko subugol ko wowla acca ko wowla wona noon nelaɗo makiriɗani ko ɓuri bonde place ñande janggo ko aroyowo tawi hino hoori hino hitti jakka ne waɗi ɗi 9 e 10 aroya tawa hiɗa ñowno goɗɗo ɗa wolnowɗo andi enen ko pullo fuuta tigiri inni konngol sellata ñowugol goɗɗo wowlugol goɗɗo e mana ko hay kon woni ñowugol goɗɗo ko wowlugol mo ko o yiɗa nanugol ayi tuuga e makko hunde bonde wowla hay simo waɗude ndegoy hay sa andi ɗo kaari ko yarawo beere a andi ɗo ko zinowo yalta ka mbaytato nda kaari ñalli wadde hande ko ɗum ɗo ñalli wadde ono yari beere hande ha ɗumanni ono waɗi ɗiɗi hande c'est pas bon na ko waɗi laawol fes si tawi woni hiɗa heɓa feere noddugol mo waaja mo watta mo feere yeyta mo yo accu ɗum wona hunde moƴƴude noon hayran ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude si tawi woni feere ɗum heɓotako wota a wowlumo fes wota a wowlumo sabu ko hoorema wonɗa e moɓonde bakkatuji an a yarata beere a waɗata zina bon ko eno wadde ɗum ko no natuma e wowlugol e ɗin probléme ji makko déjà sa moytaki a heɓay ɗon bakkatu kanko yarɗo beere on ko heɓali mawal kanko waɗɗo zina on ko heɓali ayi hara noon an hiɗa hiɗa juulude hiɗa jangude ɗe waɗi 9 e 10 tiba no hani rentagol moƴƴa nelaɗo maaki kala neɗɗo wowlowo yo o wowlu ko moƴƴi si a wowlata fanko enen poloti fuuta tigiri wiwɗen en tant que moƴƴole no woodi wota bonngol wowle ayi
ko ɗum o wi i'lamu andu rahimakallahu allah subhanahu wa taala yurmamama annahu ko woni yajibu no waɗɗi ala kulli muslimin e dow kala julɗo gorko wa muslimatin e julɗo suddiɗo ta'allumu andugol hazihi salasi masaila ɗeɗo lande tati suddiɗo e duhiɗo hino hani kaɓe anda ɗeɗo lande tati wal amalu bihinna e gollirgolɗe al ula ara nun ɗum annallaha no allah halaqana o tagi en wa razaqana o arsiki en wa lam yatrukna hamala allah subhanahu wa taala akkitirali en ni mana al ula on tigi anda annallaha no allah halaqana ko allah subhanahu wa taala ne ko taggi en ha hande ko hombo magi ɗo inni ko min e allah tagi wa razaqana ko allah subhanahu wa taala woni arsikowo ko allah subhanahu wa taala ko arsiken wa lam yatrukna hamala allah subhanahu wa taala akkitirali en ni ɗe dambude asamahu hino udditi arsike men on ko ɗon woni e cipporde ñande beñande ɗum hino saƴira ɗo wa ndiyam o faami kono ɓay koye duŋaye ala sinamo allah subhanahu wa taala famini kono fawata famude neɗɗo hino hani andude ɗum ko ɗum waɗi neɗɗo on ko sababu waɗata piggi ɗin 9 ɗo ma waɗa sabu ko ɗum allah subhanahu wa taala wiyata ko ɗum wi allah subhanahu wa taala kadi no yiɗi wallitede piggi ɗin 9 ɗo a waɗa e sabu a walota ko ɗanoɗa arsike on ara tawe ɗum a memminoto allah subhanahu wa taala yiɗi neɗɗo memminotoɗo nde ɓeya arno ka juulirde ɓe tawi ko juulugol tum woni haaju maɓɓe ɓe juula toon ɓe juula ɓe waala toon ɓe nana toon seyna aboubacry o arno soki juulirde nden o wiya ɓe yaltuɓe yaaɓe golloya a waɗa dewalngal yaha golloya waɗa dewalngal yaha golloya nde ɓeya arno nde ɓeya soka arno tawi ko ka juulirde tun o woni himo juula bimɓe ki mana o ala yaltude ka juulirde himo juula tun saba e ɓe nelaɗo maki nam ɓe allah walli kaarijo nelaɗo maki ɓe on haaji makko o ko juulugol tun o wala yaltude ka juulirde nelaɗo maki ko hombo woni ko fawtimo ɓe ko kotirawo makko o wonɗe nokkel kaari ko ɗon soɗo maneke so welama ko ɗon o yata o ñaama nelaɗo maki on ɓuuri moƴƴo laabi temedere sa ñaama aɗa wawi darade juula aɗa wawi janngude seɗa weela a nani a dariki a juuli walla a dariki a janngi walla a waajiki a haaru wallahi singe memudema tawi fen ɗon ene woodi ko hilniɗa ara wona juula jannga ko ɗum waɗi a waɗa e sababu on nelaɗo yiɗa neɗɗo mo gollata ko ɗum waɗi ɓe karma koɓe jogui ɓe o defto hino yalta tun hino ka balɗe 50 waɗete o hiɓe ɗon ka balɗe 7 waɗete o hiɓe ɗon faami wona golle noon ƴettugoy ɗo deftoy waɗa koye toror koye haysuko a hombode haysuko imam on aymoto yaha golla ɗum ko farilla e hoore ma noon voilà balko woni arsala o neli ilayna e meɗen rasulan nelaɗo faman ataahu kala ɗoftiɗo nelaɗo on dakhalal jannata o naata e aljanna waman asahu kala yedduɗo nelaɗo on dakhalan nara o naata yiite kala yedduɗo nelaɗo on o naata yiite joni woni waddalilu seede muɗum qawluhu ta'ala allah subhanahu wa taala wi inna no menen arsalna men neli ilaykum e moɗon rasulan nelaɗo shahidan alaykum o seeditoto e dow moɗon kama arsalna wonno men nelirno noon ila fir'auna faade e fir'auna rasulan nelaɗo fa asa fir'auna rasula fir'auna yeddi nelaɗon ko ɗum woni annabi Musa fa akhaznahu akhzan wabila min nangiri fir'auna nangande yagginayde
ayi aray dan 10 minutes kala faalaɗo noddude eɗen wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 naton ka télévision Jama TV dan 10 minutes inchallah e wayntoɗen ha si juma on juuloyama inchallah no wawa ko artoyɗen ɗo kadi on waɗa e 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 tawi no wodi ko lantotoɗen inchallah si ɗen faami fi muɗum ɓangina si tawni kadi en faama fi muɗum jebbiroɗen inchallah ha yiide e karama ko e men ɓen kadi ɓurten ɓanginande jama on inchallah. Allah subhanahu wa ta'ala o neli e meɗen nelaɗo ayi shahidan alaykum nelaɗo seeditoy toye hoore meɗen honno woni seede on Allah subhanahu wa ta'ala darnoya nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hihi Muhammadu mi nelunoma e nde tagore a yottinno ko mi neluma kon o wiya hi mi yottinno ma o e mi yottinano ko honnun noon faamuɗen nelaɗo yottini ka o yottinali julɗo kala no duwa taskade ɗon anda hare mum nelaɗo yottinidina kan ka o yottinali o yottini o dari nokke o towni juuɗe makko ɗin hajjatul wada o inni mi yottini dina kan sabaɓe fof seediti mi yottini o inni mi suuɗali hay hunde ɓeyni hi a suuɗali al yawma akmaltu lakum hande mi timminani on dina mon kan wa raditu lakumul islamu mi suɓaniki on l'islamu dina ayi man yabtaghi khayra al islamu dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasirina kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum goo ko rewire Allah tawi wona diina l'islam o jeeyte e perduɓe ñande janngo ayi o jeeyte e perduɓe ñande janngo tawi noon nelaɗo tabiti o yottini nelaɗo pottoɗa ɓadoɗe enen moftoɗen hihi mi neluno o wawi moɗon ɓay o yottini on jaɓuno min jaɓuno wa o e men jaɓano ɗon noon ɗon ɗin ɗon ɗiɗi ɗi heɓoyto ɗin ɗon ɗiɗi on ɗi heɓoyto woda ine ɓe hi menen de men nanono men jaɓuno ay ɓen ɗon kadi wontira ɗa ay ɓe tawtane laaɗo ay woda kadi dare ɓa menen de men nanono kono men jaɓano ɓen ɗon kadi ɓe wontira ɗa ay ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha yahkumu baynahum yawmal qiyamati fi ma kuntum takhtalifuna ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wini mi ñaawoyay on ñande janngo mi ñaawoyay ɓe ñande janngo e konko laatino hiɓe luutodira e muɗum hiɓe weñja e muɗum ayi ɗon ɗon kadi sendidiroye ayi ay oyni kama arsalna ila fir'auna rasulan ay wona Allah subhanahu wa ta'ala nelirno noon fir'auna rasulan fa asa fir'auna rasula nde fir'auna yedduno annabi Musa fa akhadnahu akhzan wabila min nangi mo nangal yagginirgal ay ko honnum woni fir'auna ko woni annabi Musa gerdali e fir'auna ha fir'auna dari o wi ana rabbukumul ala fir'auna dari o wi ko min woni Allah mon towuɗo on ay nokkugo ɓe wi andi ko Hamana e Garuna na ko Hamana wonno premier ministre makko ko Garuna wonno financiére makko kon jogino jawle ɗen ay o wi ɓe mahammo huɓere o yaha o ƴelliti ɓay annabi Musa wi Allah mum won ko dow woni o wi yo Aruna mahammo huɓere o yaha o ƴellito o yaha o ƴellitoyo Allah Musa on kanko e Allah ɓe waɗa aynayni ɓe tirodira ɓe anda kamɓe ɗiɗo kombo ɓuri wonde gorko Allahu akbar kanko annabi kanko Fir'auna o wi ɗum ay bon Aruna e Hamana ɓe mahi huɓere nden hande towi wo ko ɗon Fir'auna arata ɓay annabi Musa wi Allah mum won ko dow woni o ƴellito o yaha o tirodira e Allah Musa on o anda kamɓe ɗiɗo kombo ɓuri wonde gorko ɓayɓe mahi huɓere nden hande towi
ñande ɓe udditayno huɓere nden faami ɓe fof maɓɓe ɓe ño'i coñci gooti ko wiyete soobi kon ayi ɓe ño'i coñci gooti ɓe ari ha ɓe naati ka nder huɓere ɓay ɓe naati ha ɓe gayni Allah subhanahu wa taala deppintini huɓere nde mutindinema e fof mo ka nder leydi ayi ko ɗum nanta ɓenna ko o jawle kanŋe e jaman ko te ka leydi ko yaltine ayi ɓenna ko jawle qaruna e hamana ayi ko jawle ko e mutindinano ka leydi ɗon kon ko ɗon yiyete ɗo jawle ko ɗen jawle wiyeton hino ase ka leydi ɗo yaltine kanŋe e jama ayi joni e fof maɓɓe ko coñci gooti wonno ko ɓe ñoƴi ko wiyete soobi kon faami ɓe ari uddutugol huɓere nden ɓay ɓe ari ɓe naati nder ton ko ɓe ari joni ɓe uddita ɓe waɗa anniversaire on ha ɓe gayna on say noon wo Firawna o ƴawa noon o yaa dow ka dernier dal dow o tirodira e Allah Moussa on ɓay Moussa inni Allah mum won ko dow woni Allahu akbar ayi ɓe naati toon tun Allah subahanahu wa taala deppiti huɓere nde mutindinde maɓɓe huɓere nden fof ka nder leydi ayi ko ɗum waɗi jooma ganden ɓe inni ɓe harmini ko wiyete soobi fi honnum sabu honnum nelaɗo maaki wa man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum nelaɗo maaki kala nantiniɗo yimɓe koye maɓɓe haray o jeeya joni noon soobi ko fedde ibulisa woni ko kereyi ɗum ay fedde qaruna e hamana ko kamɓe woni ko kereyi ɗum ko ɗum waɗi so jooma gande en kamɓe ɓe décoral ɗum ɓeyni en tant ko yimɓe fedde Firawna woni ko kereyi ɗum ɗon faami nelaɗo maki ya man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala wo nantiriɗo yimɓe kamɓe ko kamɓe wondi ɓe maki kamɓe ɓe jaɓali ɗum ɗo ɓe décoral ɗum ɗo fes ayi gogo ko fedde Iblisa woni ko kereyi ay donc point deuxième point on nelaɗo maki kala nanditiɗo yimɓe o jeyama e maɓɓe ay ko ɗum waɗi so ɓeyni ñande janggo mofte nelaɗo ɗe nde aroyay ka dargal ɓe aroyay ka wewndu kawsara yaroygol si tawi woni wuuli malayka ɓen ƴetta leɗɗe luubagol ɓe nelaɗo maga akkiteɓe ko mofte an ɗen ni ko mofte an ɗen ni ɓe maka la ɓeyna ɓe changino ɓe jeyaka e ma ɓe changino ko adduɗa kon ay ko ɗum waɗi hino satti ha ay ko ɗum waɗi si nelaɗo makuno ɓe maki dina kam peccoto pecce capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi ɓe maki ɗen ɗon fopp natoya yiita sina wotere sabaɓe maki ko honde woni nden natoyore alijanna naɗe natoyoyɗe naɗe capanɗe jeego e jeego natoyoɗe yiitoɗa men landi ko natoyoyde alijanna nden yeetimen nden ɗon nelaɗo maki ko ɓen waɗuɓe komi waɗi kon ko ɓen won ɓen ɓe sansali komi addi kon ayi ɓe sansali dina kan no mi addiri ka noon ɓe rewiri Allah no mi rewiri Allah noon ha mayde nden tawi ɓe hoore ɗum ɗon ayi joni noon si tawi woni a andali ko honno nelaɗo rewiri Allah a kataki andu ko aɗa ko ɗo dina fe a rewiray Allah no rewirɗa won ayi haray noon ɗum ɗon hino hawni koma anda kono Allah subhanahu wa taala no nelaɗo rewiri kaɗo dina an kadi rewira noon si tawi woni ko ya daɗu ayi o wi faman ata ahu kala ɗoftiɗo nelaɗo on dakhalal jannata o naata e aljanna wa man ashahu kala yedduɗo nelaɗo on dakhala nara o naata yiite ayi oni waddalilu seede on qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi inna na menen arsalna men neli ilaykum e moɗo rasulallah nelaɗo sahidan alaykum o seedoto dow moɗon kama arsalna ila fir'auna wonane men nelirno faade e fir'auna rasulan nelaɗo fa asa fir'auna rasula fir'auna yeddi nelaɗo on fa akhadnahu akhzan wabilan men nangimo nangal yagginirgal oyni ashaniyatu ɗimmun ɗum anna allaha no Allah la yarda o yiɗata an yusrika ma'ahu nde o sirka fi ibadati e dewal makko ngal ahadun hay e goto Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa nde o kafidete e dewal makko ngal hay e goto
nam la ay ahadun hay goto la malakun muqarrabun wona malaikajo ɓattinaɗo ko ɗum mana seydina jibrilu a wata rewrude hay seydina jibrilu e allah subhanahu wa taala nde tawde noon ko seydina jibrilu ɓurima ɓattade kanko allah subhanahu wa taala wala nabiyun mursalun wona annabajo walla nelaɗo rewdata e allah ay ko allah tun allah wahidun ay waddalilu seede muɗum qawluhu ta'ala allah subhanahu wa taala wi wa annal masajida andene julirɗe lillahi ko allah jeyɗe fala tadu woto nodduduma allah e wondude e allah ahadan hay e goto ay iɗen andi wona makka haadi sanamuji ɗin hino ton ay ɗi wulure e temeɗɗe e goɗɗum iɗen andi ko nelaɗo ari munci ɗi fof bonni fi majji ay ɗin sanamuji ɓonno rewdude ton e allah ay ko ɗum waɗi so allah subhanahu wa taala inni wa annal masajida lillahi ande julirɗen ko allah subhanahu wa taala woni ko jeyɗe hay goto wawata rewidere ton e allah subhanahu wa taala ay fala tadu woto nodduduma allah e wondude e allah ahadan hay e goto ashalisatu tataɓum ɗum an ko woni man ata ar rasula kala ɗoftire nelaɗo ɗo wa wahhadallaha o wotindini allah la yajuzu lahu dagantako mo walatu weldugol man haadallahi e on gaño allah wa rasulahu e nelaɗo makko on ay an neɗɗo si woni gonɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala gonɗi nelaɗo allah a wawata weldude e neɗɗo mo gonɗina allah gonɗina nelaɗo allah ay par ce que wonani allah subhanahu wa taala wiiri noon wo giggol aduna e giggol laakara wata wonde e nder ɓernde wotere wona woniri noon ndiyan ɗan e yiite ngen wata wonde e nder miran gooto wona woniri noon ndiyan ɗan e yiite ngen wata wondude e miran gooto ko noon woniri giggol aduna e giggol laakara wata wonde e nder ɓernde wotere abadan neɗɗo si a gonɗini allah subhanahu wa taala a yiɗiri allah subhanahu wa taala a wawata weldude e gaño allah ayi ayi yuwaduna man haadallaha wa rasula on gaño allah e gaño on wawata weldude ayi o inni walaw kana aqraba qaribin ɗum noon haysi tewni hara ko nena goto ma hara ko mawduɗa reedu wowturu iɗen andi allah subhanahu wa taala kanko o wi innamal mu'minuna ihwa ay kanko o wi si goɗɗo woni heɓirama Éthiopie to o ya heɓirama Indonésie to tawi ɓe woni ɓe fof maɓɓe koɓe julɓe koɓe jawɓe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah allah subhanahu wa taala wi ko ɓeɗo woni siɓɓe ko ɓeɗo woni nene goto ay ko waɗi si hewtoyama ka laakara fi ko en nene goto an a gollino moƴƴira fodama alijanna min koko boni mi golli mi fodama yiite ngen fi ko en nene goto e sa fokkati ka alijanna naɓora lan sabu ɗum sellata ay marsoyta bon hiɗen wona ɗo joni noon ko aduna ɗo wonen ɗo nene goto baba goto an yangoɗa ɗo weɗa ɗo ɗo 9 unoɗa ɗo e diye sacrifice a wonkimaki ha natuya Europe golla allah okkorama jawdi min mi jooɗo ɗo e puyɗugol waɗa ɗi 9 yara beere wona fimugol dorogo waɗa ɗi 9 jokka jiidira mi wona puyɗo carrément arte tawa yiɗa jogui mbuuɗi ƴetta mbuuɗi ma ɗin jonnalan daranalan galle jonnalan oto sanzalan carrément waɗnalan ɗi 9 yonu fi haray ko en nene goto harale pelete ha jam wo puydan ɗi waɗugol ɗo ɗi 9 handi ko ɗum ɗon ɓeyko ko aduna ɗo koɗo siwtoyama ka lakara to fi ko en nene goto an a rewi allah mi woni geddo allah faami a yaroya to mi yaroya to en jiidoyta sa asi allah subhanahu wa taala innamal mu'minuna ihwa ko ɗum waɗi so allah subhanahu wa taala wi ɗo aaden yedduɗo allah e gaño allah ɓeɗo ɗiɗo ɓe wawata weldude walaw kana aqraba qaribin tawi noon si tawni hara ko nena goto ma ayi
wayni waddalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi la tajidu atawata qawman yimɓe yu'minuna gonɗinɓe billahi Allah wal yawmil akhir nyalande sakkitinde yuwaduna ɓe hino welda man haadalla on gaño Allah wa rasulahu e nelaɗo makko ay walaw kana aba'uhum hay si tawi woni noon ko babira e maɓɓe ɓen ay aw abna'ahum ma hay si tawi woni hara ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen aw ikhwanuhum ma hay si tawi woni ko nene goto e maɓen ay aw asiratahum ma hara ko gorol mangol fop hara ko gorol mangol fop si woni yedduɓe Allah an a woni gonɗino Allah on hawrata par ce que no hawta hawro ata jikkuji mon ɗi wona gotum jikkuji yimɓe si yaadale si wonali gotum est ce que ɓe yaaday ɗen andi Allah en tiguiren wola innen ko jinnaji weldata ay jikkuji men ɗin si yaadale tum walla en yaadata ay hay si tawi woni hara ko gorol mangol fop si woni yedduɓe Allah anga woni jaɓuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko on famodirta par ce que laayi mon ɗi nanda yaada ay annabi Ibrahima ko ɗum heɓuno annabi Ibrahima ko ɗum heɓuno ay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kañum kadi ko ɗum heɓuno na golal makko ngol yaltinnomo Makka ay ha ko noon ay enen noon hannde no woodi no wirde noon no woodi andanɗa hoore ma rewoɓe Allah e hoore ko welata jama on kon wona noon ɗum ɗon diina kan ɗaɓɓi ay wona diina kan ɗaɓɓi na ɗum ɗon diina kan ɗaɓɓi ay ay goɗɗo ko welduɗo wokko welduɗo makko maram ma nafa wokko maram ma nafa wowlanmo gonga kan ɗo lutta ay si o yiɗete o yiɗe e hoore ɗum ay si tawi woni o añete kadi o añe e hoore ɗum ɗon ay kono haray yewtumo gonga kan ay ay waddalil seede on qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi la tajidu atawata qawman yimɓe yu'minuna gonɗinɓe billahi Allah wal yawmil akhiri gonɗini ñalande sakkitinde yuwaduna hino welda man haadallahi on gaño Allah wa rasulahu en nelaɗo makko walaw kanu aba'ahum hayso ko babiraɓe maɓɓe ɓen aw abna'ahum mara ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ay ikhwanuhum mara ko nena goto ma on aw asiratum mara ko gorol mangol fop on wata hawrude woni ulaika ɓeɗo kutiba ay windama fi qulubihim ka ɓerde maɓɓe al imanu ko wiyete gonɗinal kon ko wiyete gonɗinal kon wa ayyaduhum Allah subhanahu wa ta'ala sembiniriɓe bi ruhin ay wonki laaɓuki minhu immorde ka makko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓerɗe annora Allah waɗi annora imanu ka gonɗinal maɓɓe wata weldude on yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi hay si tawi woni hara ko gorral maɓɓe ngol foppo si yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wata weldude ɓeɗo fof hande kadi fes Allah subhanahu wa ta'ala naadi imanu ka ɓerde maɓɓe ay wata wonde hande kadi wa ayadnahum o sembiniriɓe bi ruhin wonki minhu immorde ka makko wa yudkhiluhum o naadoyeyɓe jannatin alijannaji tajiri hara hino ila min tahatiha sengoley aljannaji noon al anharu canɗi ay khalidina fiha ko ɓe luttinoyteɓe ton ay Allah subhanahu wa ta'ala waɗaniɓe ko wiyete canɗi alijanna cangol beere cangol njuuri cangol kosan ay o waɗaniɓe ɗum o fodiɓe ko wiyete alijanna kon kamɓe ko ɗum ɗo ɓe sunani heɓe andi inchallah rabbi kamɓe ko ɓe luttoyoɓe ka alijanna ay sabu sa yiiɗa yimɓe lurri wo sa yiiɗa yimɓe lurri a tawi ko wonɗo e haɓande aduna e wonɓe haɓande lakara wa maktalafa allazina utul kitabi illa min ba'di ma ja'ahumul haqq luutodirano ka sina tuma nde gonga on arno ay okkaɓe defte ɓen ɓe luutodirano sina tuma gonga on ari so yiwɗa lurrama wo andu
no wodi daraniɗo gonga no wodi daraniɗo fenande ayi jonnon ɓe daraniɓe gonga kanɗa hino andi ko gonga kan luttata hiɓe andi ko Allah subhanahu wa ta'ala fodi ɓe kon hino fodi ɓe ko wi wala ujunu sami atti ko nowru ne meeɗa nanude siga muɗum gite meeɗa yude siga muɗum ɓernde meeɗa miyade siga muɗum ko ɗum ɗon woni ka ali janna kamɓe ko ɗum ɗo ɓe revani ayi ko ɗum ɗo ɓene combattude fo muɗum ko ɗum ɗo ɓene heɓande fi geɓel aduna ɗum maapinaɓe ɓe sunnaki fi ɗum ɗon ayi wa yudkhilhum o naadoyeɓe jannatin alijanna tajiri harayna ila min tahatiya ka sengole ye aljanna ton alan haaru canɗi khalidina fiya ko ɓe luttunoyteɓe ton radiyallahu anhum hara Allah subhanahu wa ta'ala hina weltaniɓe ay waradu anhu kamɓe kadi hara ɓe weltani Allah subhanahu wa ta'ala ay o wi ulaika ande dey ɓeɗo hizbullahi ko ɓe woni fedde Allah nden o inni ala faame dey andon inna hizballahi fedde Allah nden humul muflihuna ko ɓen woni fooloɓe ɓen ayi gonga hunkun ko kum fanɗi o ko kum fanɗi ko kum fanɗi o ko kum fanɗi wallahi penalingisi woni pelle pelle gonga o liɓay ay wa qul jaa al haq wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuqa yeetoɓe gonga on ari fenande yahi ande fenande ko yete ko ɗum ko mehete ɗum ko merani ko mehete ɗum fenande hino wayi si a ƴetti joni ndiyan seeɗa waɗi e siyonwal a waɗi ton omo faami a ƴufini a andi sa memminde ɗon ƴufay ha siyon wingi heewa faami hata ko ndiyan seeɗan ni woni ley ton faami wuroygi ƴufa ko nde ande akkita tun a sikka akkita ƴufingol tun ƴufa kon ngufa kon cippoyo ka faami ko yeri ko memminɗa o ngufa wingi immo akkita tun cippoyo a fenande ko noon wayi ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi e innal batila kana zahuqa fenande ko yeton ko ɗum ko mehete ɗum ay fi mum gasa fes ay fenande ala hay nokko ko hikki ay o wi ilamu andu arsadakallahu Allah subhanahu wa ta'ala ay fewnirima li ta'atihi sabu ɗofitagol mo ay annal hanifata anduno dina kan fopp non millata ibrahima ko dina annabi ibrahima kan ay ko kan woni ko ɗaɓɓa ay honno woni ɗum anta abdullah ko ndirata Allah wahdahu kanko tun mukhlisan lahu dina kara laɓɓilanɗo mo dina kam bizalika ko sabu ɗum ɗo amara Allahu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jami innasi dendangal yimɓe ɓen ay wa khalaqahum laha o tagiri ɓe sabu ɗum kadi kama qala ta'ala woni Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon wa ma khalaqtul jinni wal insi mi tagirani ɓen e jinnaji ɗin illa li ya'buduni sina fiye ɓe rewam wa ma'ana ya'buduni ɓe rewammi yuwahhiduni ɓe wotinɗinanmi min tun ay wa a'zamu ko ɓuri mawnude ma amara Allahu bihi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon at-tawhid ko wotinɗingo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay kanko woni ko wonata kanko woni ko warata kanko woni ko arsikata kanko woni ko nawninta wa huwa ko ni ɗum ifradullahi ko waɗugol Allah bajjo Allah ko gooto o maraɗinmo wa azamu ko ɓuri mawnude ma naha anhu konko haɗi e muɗum a shirku ko sirkangol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ayi wa huwa ko woni sirku adda awata ko noddugol khayruhu goɗɗum go o maho wattida maho kanko Allah subhanahu wa ta'ala iyo joni si mana ko wiyete sirku si a ɗaɓɓi goɗɗum go a nodditimo e kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko woni sirku ndaare suudu kaaba to sanamuji ɗi ɓonno noddude rewdude ɗon makko ɗum ko sanamuji ɓonno rewdude Allah ɓeyna Allah e ɗi sanamuji
nelaɗo ari munciɗi fof bonni fi majji bon joni noon est ce que ɓe ceernoɓe wonɓe tororde alqur'ana laaɓuɗo wonɓe windude alqur'ana laaɓuɗo torore alqur'ana laaɓuɗo on est ce que ɓe inete ko sirku ɓe ɓe wona wonɓe wadde sirku par ce que ko inde Allah ɓe woni e noddude ko inde Allah ɓe woni e tororde Allah subahana wa taala indi fadi uni estajibu lakum torelam mi jaybanana on Allah subahana wa taala wi walillahi l asmaul husna fadu'uhu biha ko Allah subahana wa taala jogui inɗe moƴƴe tororemo inɗe makko ɗen nelaɗo Muhammadu sallallah alih wa sallama ko qur'ana o janggayno o mokkitora sawi ay e makko ɓen joni noon ɓe karama ko emen wonɓe winde alqur'ana laaɓuɓe ɓe jooma ganda o dari ɓe ni wo hino harmi wo fi hono no passé nelaɗo windali wo nelaɗo janggi mokkitori ɓe windali mais nelaɗo accano qur'ana windede nelaɗo accano qur'ana windede fewno nelaɗo qur'ana windetenoke kamɓe kala ko ɓe jangguno ko ɓe hunjo ayi bon joni nelaɗo qur'ana laaɓuɗo mokkitori huwa sifaul linnas alqur'ana ko cellal wonande yimɓe ɓen bon an kadi sa windi qur'ana laaɓuɗo a lootike goɗɗo wata innude a waɗi ko harmi par ce que qur'ana laaɓuɗo ko inde Allah woni ko gollitirɗa ko nu o wiɗo ko nu woni sirku ashirku wa huwa adda'watu khayrihi ma'ahu ko kala ko noddirda tawi wona Allah woni shirku joni so tawi woni a inni alqur'ana nelaɗo kañum windali alqur'ana o jangi o mocciti joni enen exemple ɗo joni enen en ala e wadde ɗo laylatul qadri en ala e wadde ɗo mawludu woodiɗo e jooma ganden ɓe inni laylatul qadri e mawludu ɓe inni ko bidiya ɓe landa saabu honno ɓe inni passé nelaɗo waɗali e pourtant nelaɗo waɗali nelaɗo waɗali laylatul qadri o waɗali mawludu ese makkatil mukarrama hino wadde ɗum makkatil mukarrama walla medina munawara ɓe wonde ge ñambinde ɓen hiɓe wadde laylatul qadri ka suma eɗon yiide ko ɓe waɗi ka ɗon yiide hiɓe waɗa mawludu nabiyu en ɓuuri ɓe yiide nelaɗo Muhammadu sallallah alih wa sallama wonɓe wadde ɓen ɓe dari ɓe inni kamɓe ɓay ko alqur'ana ɓe woni janngude goɗɗo wata inde ɓe waɗi ko boni goɗɗo en ta ɓe waɗi ko harmi par ce que qur'ana ɓe janggi ɓeeɗa inni kono nelaɗo waɗali ɓe inni hansi nelaɗo waɗali kono ɓay menen kadi ɓay ko qur'ana men woni janngude ko inde Allah men woni noddude goɗɗo wata inde ɓe waɗi ko ɓe harmi fami bon tawi hay tawi woni nelaɗo waɗali ko woɗa innude ko nelaɗo waɗali a wata innude ɓe waɗi ko harmi ma ɓe waɗi ko boni ɓay haray ko qur'ana ɓe woni janngude mais oɗa kadi ko alqur'ana laaɓuɗo woni windude o woni gollitirde a wata inde ko wonɗo e sirkude wona leggil o darde ɗon woni o woni ñawdirde goɗɗo wona kaƴel o darde ɗon woni rede ko wona goɗɗo o darde ɗon wona goɗɗum go ko inde Allah laamude o woni tororde woni torrande yimɓe ɓen a wata inde ko sirku voilà sina ɗum ara wawa inde kadi on wonɗo inde no wadde laylatul qadri o no wadde mawludu on ɗon kadi ko bidda woni waɗude par ce que nelaɗo waɗali ayi wa kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fin naari nelaɗo make kala siñcaɗi ɗin ko bidiya kala ko fuɗɗita kon ko bidiya ko majjere ko majji kon fof ko jahannama yahata ayi ça fait hino woodi ko andanɗa hoore maɗa garmo kojo si tawi woni ko inɗe jinna sanamu haruta wa maruta e ko waytata siga ɗen inde ko inde kanko ko inɗe jinɗe seytane ko inɗe seytaneji o windata on ɗon labudde en innayi ko sirko o wona inde Allah woni gollitirde o par ce que ko woni noddirde kon wa hayra mahu wona ko takki Allah subhanahu wa taala fof so woni noddirde Allah ayi bon pelete ɓen hino woodi hakkundeji meɗen ɗo hino woodi hakkundeji meɗen ɗo annaɗa hoore maɗa hino feeñi ko laaɓi pos wona kamel lagine kono hara ko julɓe haqqan wona ala immade yaha tawa yaɓen ton ayi mayi ɓen sendidira si innama shirku
noddirgol Allah subhanahu wa taala ma jamaji ɗin wawa tenenirde ɗum noon inchallahu rabbi haray ɗon en waway darade ɗo si fana on juulama inchallah en waway artoyde ɗo 15h 16h woda ko ɓanguinɗen kadi seeɗa haray hande hiɗen wawi darade ɗo hiɗen toro yo Allah subhanahu wa taala nanin en famina Allah subhanahu wa taala andin en kaɗo dina Allah firtanen arsiki haɓɓana en kata yo Allah dandu en saabu gaño danda en bone iblisa yo Allah subhanahu wa taala dandu en Allah wawata danda en kata e kasara kala sattiraɗo yo Allah subhanahu wa taala hoynan on tigui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته